Bakunzi ba Ruco TV mugire amahoro y'Imana mwese aho muherereye ku migabane itandukanye igize ino si ya rurema dutuyemo, abari muri Afurika, abari muri Amerika, Europe, Aziya ndetse na Oceania. Mwese turabaramukije twifuriza gukomeza kugira ibihe byiza ndetse no gukomeza kunogerwa n'ibiganiro bya Ruco TV. Hanyuma abari mu burasirazuba bwa Kongo, hariya Nord Kivu, Sud Kivu, mu Minembwe hariya hakomeje kubera intambara, mwese turabaramukije ndetse tunatanga pole cyane ku bibazo mumaze iminsi murimo bikomeye rwose, byishe abantu bigasenya henshi bigapfakaza benshi ndetse abandi benshi bikabagira imfubyi. Rwose mukomeze mwihangane nubwo amahanga yahagurutse kugira ngo abamare, ariko Imana ntirabyemera ko mushira mupfa mugashira, kuko ibafiteho umugambi muremure. Umushinga y'Imana murimo kandi muzakomeza mubemo. Hanyuma turaramutsa abantu bari mu biyaga bigari bumva ururimi dukoresha, namwe rwose mukomeze mugira amahoro kandi mukomeze munogerwe n'ibi biganiro Ruco TV ibagezaho umunsi ku wundi. Amakuru yacu turaza kubabwira amakuru agizwe n'ingingo z'ingenzi zikurikira. Turababwira uko mu Minembwe hiriwe uyu munsi ndetse no mu nkengero zayo. Umupaka wa Kavimvira wafunguwe mu buryo buri official kabisa. Uyu munsi umupaka wiriwe ukora. Hanyuma turaza gusoreza amakuru yacu ku magambo ya Moise Nyarugabo, senateri ndetse ministre. Turaza kuyabagezaho twongere tuyasesengure kandi tubabwire uko ameze. Aya makuru n'ayandi tugiye kuyarambura, ntimukikwe rwose, murekereho urushinge kugira ngo amakuru yacu aze kubageraho ko yakabaye. Ndetse tunasaba wewe utarakora subscribe kugira ngo ubashe kuyikora, amakuru yacu azajya kugeraho ku gihe kandi mu buryo bwiza. Mwebwe mwamaze kuyikora turabashimiye rwose, muri abantu b'ingenzi. Mukomerezeho kandi mukomeze munogerwe n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi. Muri studio muri kumwe na Runezerwa Eric nk'ibisanzwe. Reka amakuru yacu duhite tuyahera hariya mu misozi miremire y'Umurenge, hariya mu Minembwe, hariya kuri teritware ya Haut Plateau, ahakomeje kubera ibitero bikomeye cyane, ibitero bigabwa na leta ya Kinshasa ahifatanyije na leta y'u Burundi, leta ya Tanzania, Awazalendo, Abashanshuro, FDLR, leta ya Angola ndetse na South Africa. Abo bose ni abafatanya bikorwa biriya ntambara, ushizemo Ababirigi, Abafaransa n'ibindi bihugu byinshi cyane biri inyuma y'iriya ntambara. Abo bose bagabye ibitero ku baturage bari mu Minembwe hariya b'Abanyamurenge kugira ngo babashe kubamara, kubica bakabamaraho, kuko nta yindi yabazanye. Iyi ntambara yabaye intambara ikomeye cyane, yahuje ibihugu byinshi cyane. Inyuma yaho intambara yatangiye mu misozi miremire y'Umurenge hariya mu Minembwe, imyaka 9 irashize kuva 2017 intambara irimo kuba hariya muri iriya misozi y'Umurenge, ariko umwanzi yaradadaje arananirwa. Iyo ntambara yaje guhura cyangwa guhuzwa n'intambara yari ivuye muri Nord Kivu za Bunagana. Intambara yaje gafata umujyi wa Goma. Iyo ntambara yari ihatse ibintu byinshi cyane, kuko iyo ntambara yari yarategujwe n'igihugu cya Kongo, igihugu cy'u Burundi, igihugu cya South Africa, Namibia ndetse na Tanzania. Aba bari mu mugambi bafatanyije n'ingabo za Kongo, FDLR, Abashanshuro batagirika uko bangana, bari bafite umugambi wo kugera hariya kuri Goma bagahita batera u Rwanda, bagafata u Rwanda. No kuvuga ngo bari abasirikari barenga ibihumbi 60 bari bafite gahunda yo guhita batera u Rwanda, dore ko FDLR zose zari zizingiye hariya ibihumbi 40 bya FDLR, bigamije kugira ngo biterwe inkunga n'izo leta zose tubabwiye: leta ya Kongo, leta y'u Burundi, leta ya Tanzania, leta ya South Africa, Namibia n'abandi, n'abashanshuro 1500. Abo bose bari bishize hamwe ngo barwanye u Rwanda barutere, ariko ntiyibyigeze biborohera, kuko M23 yarabakubise ibavana Bunagana, iraza ibafatana umujyi wa Goma. Imare kuwufata baragenda bahungira iyo hirya baja za Bukavu. Bageze naho baratsindwa imvugura, baramanuka baja mu mujyi wa Uvira. Bamaze gutsindwa, iyo ntambara yose yahise yimukira mu Minembwe. Intambara yo gufata u Rwanda
yahise yimukira mu Minembwe, ubu nyine niho irimo kurwanirwa. Barashaka kugira ngo bafate Minembwe babone base yo kugira ngo bagabe ibitero byose aho hantu hose tubabwiye, Bukavu, Igoma, hanyuma batere u Rwanda banyuze ku Gisenyi. Izo gahunda niko zimeze, ariko Minembwe nayo yarabumije, yababereye ibamba kugeza n'uyu munsi. Baragerageje uburyo bwose bushoboka kugeza n'uyu munsi rwose, ibice byinshi bananiwe no kubigeramo, kuko amadubo n'intare za Sarambwe bari hariya ntago bigeze baborohera rwose, barabakubise barabarwanyije kugeza n'uyu munsi, intambara yarabananiye. Hanyuma uyu munsi hiriwe agahenge, kuko umwanzi yarakubiswe kuva ku wa gatanu, arakubitwa ku wa gatandatu, n'ejo ku cyumweru arakubitwa. Rero uyu munsi rwose biriwe batekanye, nta kibazo na kimwe cyabaye cy'ibitero, uretse intwaro zagiye zivuga iyo hirya za Nyaruhinga niyo za Mukoko kure cyane, kuko umwanzi ari kure. Ariko ahandi hano za Bicumbi ndetse na za Mutunda, umwanzi yarakubiswe hariya mu Karingi, yahuye n'uruva gusenya. Ibintu yahuye nabyo nawe kugeza n'aya masaha ntarabimenya, ntarabisobanukirwa, akaba ariyo mpamvu uyu munsi hiriwe agahenge ko bara evacuwa imirambo ndetse n'inkomere, kuko byabaye byinshi cyane. Kuva ku wa gatanu bakorewe akantu hariya ku mashuri ya Kibati, ubwo baguwe Gitumo n'ingabo zivuye hariya za Mikenke, zibagwa Gitumo, zibakorera ibitangaza, muvuga ngo ibitangaza, ukubitireho inkuba zabakubitiye hariya kuri point zero, zarabashegeshe mu buryo bufatika, mu buryo intambara isa n'iyarangiye rwose, kuko umwanzi yarakubititse. Abatanzania barapfuye ku bwinshi, abarundi barapfuye ku bwinshi, FDLR zarapfuye, Wazalendo, FRDC, bose abo bantu bakozwe mu nda n'intambara bashoye ku Banyamurenge hariya mu Minembwe. Akaba ariyo mpamvu uyu munsi hiriwe agahenge, uretse drone yaje ivuye Rurenge ikarasa mu Rwitsankuku gusa, izaramenyerewe izo ngizo rwose. Ariko umwanzi tubabwire ko yakubiswe, umwanzi yarakubiswe, si ukubogama, si ukubarema agatima, si ukugira gute. Ibyo mbabwiye ni ukuri, umwanzi yahuye n'uruva gusenya muri iriya misozi yo mu Karingi ndetse na za Bidegu na hariya muhara za Bishonda. Umwanzi yarahakubitikiye cyane cyane, atakaza abantu benshi ndetse n'ibintu. Bigere kuri point zero ho ya nguba bakubise kuri point zero, nayo yarabashegeshe, bituma basa n'abagenda bacika intege. Na za ntwaro zose bashiraga imbere z'ibifaro n'izindi zimwe zarasaga kure, nazo zarahiye kugeza aya masaha. Za ntwaro biratanaga zarahiye rwose, ntazigihari. Rero kugeza aya masaha Minembwe hiriwe agahenge, haratekanye. Bya bitero by'indege ndetse na za ntwaro zahoraga zivuga mu Minembwe ubu nyine zirahagaze, ndetse biravuga ko abaturage hariya za Karingi batangiye kugaruka, ndetse na za Bidegu, kubera ko umwanzi arasa n'uwigijwe inyuma n'amadubu ndetse n'intare za Sarambwe. Reka tubabwire iki kintu ko umwanzi adafite kuzafata Minembwe habe na rimwe, tafite kuzafata Minembwe pe, tafite kuzafata Minembwe, kuko amadubu ari hariya afite imbaraga, cyangwa kibagora n'izo ntwaro. Ariko barabasunika babageza ku mirambi yo mu Karingi no mu Bidegu, barangije barabegera rwose, ukazurasa umuntu uri kubona inyinya, uri kubona afite imirazi, uri kubona niba ari irende, cyakoze ntibagira irende, bose n'agatsike n'ijwiri, urimo kubona niba ari inzobe niba ari igikara, gutyo bariko barasa umuntu bahagararanye bamwegereye. Bituma umwanzi akuka umutima, bituma babasha guhasha umwanzi mu buryo bufatika, bituma babasha kumuhana bihanukiriye, bituma babasha kumukosora bya bindi by'intangarugero. Kugeza n'uyu munsi niyo mpamvu mwumva habaye agahenge gatoye, nuko umwanzi yawumiye cyane. Rero nuko byifashe, dukomeze dusenga Imana ikomeze ibane n'amadubu, ikomeze ibane n'intare za Sarambwe, ikomeze ibane n'Abanyamurenge bo mu Minembwe, ikomeze ibiyereke kandi ibarwanire, irwane mu ruhande rwabo, kuko nta muntu bigeze bahararira. Umuntu ntiyava Tanzania za Kigoma na za Mwanza na za hehe, undi ngo ave Burundi iyo ngiyo za Kirundo na hehe mpaka n'u Rwanda, waze gutera Umunyamurenge uri mu Bidegu ngo namara watahe uko yaje. Rero bagomba kubona umuti, bagomba kubona ibihano, kuko baraharaye.
Imana iri mu ruhande rw'amadubu ndetse n'intare za Sarambwe, kandi izabatsindirishiriza, izabaneshereza urugamba neza cyane. Nuko byifashe kugeza aya masaha Minembwe, andi marembo yose ameze neza, Rugezi imeze neza, hariya za Kabanju hameze neza, Irurenge rwose hariya mu burengerazuba hameze neza, ukarenga mu Gahwera hariya mu Mbugamo ndetse n'iyo za Mibunda hose haratekanye hameze neza, Muco hagati hameze neza haratekanye. Hanyuma Indondo Ibuvira twababwiye b'abasirikari bazamutse ubu nyine bararenze, bari hariya muri iriya shene ya za Kajoka ndetse na hariya za Mitamba n'iyo ngiyo za Marimba n'ahandi bazamutse ari benshi cyane, ngo barashaka kugaba ibitero ku Ndondo hariya ku Ndondo y'Ibuvira, ariko nabo twababwiye ko wenda bagemuye cyangwa hari abandi bazanye bajanwe n'igari ryabo hariya ririmo kubajana ribasukuma kugira ngo baze gusiga ubuzima bwabo hariya mu misozi yo ku Ndondo. Rero abaturage bo ku Ndondo bahumure, Imana irahari, amaduba arahari, intare za Sarambwe zirahari, zizongera zibasubize iyo bavuye, kandi basize ibintu byinshi ndetse n'abantu, kuko ntawigeze basanga iwabo, ahubwo ni barimo gusanga amadubu n'intare za Sarambwe hariya mu misozi yo ku Ndondo, misozi ikonje irimo inzuzi nziza, misozi myiza ibereye abasore b'amadubu n'intare za Sarambwe. Bariya abantu b'injwiri bagufi tibakwiriye kuba no kuri iriya misozi, tibabereye rwose, tibabereranye n'iriya misozi. Rero mureke kubatinya, muzobarya nk'imitsima, kuko Imana iri mu ruhande rwanyu ibihe byose. Rurambo iratekanye kugeza amasaha, imeze neza. Uvira naho Wazalendo, ni wa mutekano muke wa Wazalendo, b'Abanyamurenge kugeza n'aya masaha ntibasohoka hanze, ntibagira ku iduka, ntibagira gute, ibintu byose no kubibasangisha mu nzu nk'ibimuga. No kumva ko umutekano wabo utameze neza habe na buke. Umutekano w'Abanyamurenge urageramiwe, ubwirwa kurushi rwose, ntago biboroheye kugeza aya masaha. Hanyuma byashira bikaza noneho bafunguye umupaka wa Kavimvira, bari bamaze iminsi babitangaza ntibibe, bakabitangaza none ntibibe. None inzara yari irimo kubagaragura, irimo kubanyorosha hariya mu gihugu cy'abaturanyi i Burundi, barafunguye kuko ibintu byinshi byavaga Uvira nka peterole n'ibindi. Iriya peterole yo mu mabido, naho iyi peterole isanzwe yo mu Burundi ntiheruka, bakoresha iriya mu mabido iva hariya za Uvira, niyo bakoresha mu gutwara amamodokari, niyo bagira gute, niyo bacana. Ariko iriya yo ku masitasiyo iri isanzwe iyo yarashize, imodokari ziraparitse, jamu ku masitasiyo ndiwayivamo, n'amafaranga yo kuyigura ni nyinshi. Rero babonye ko ibintu biba bibajana iwa Ndabaga, bafunguye umupaka kugira ngo baramire aba baturage b'Abarundi bari bamaze iminsi bafunzwe bicwe n'inzara hariya mu gihugu cyabo cy'u Burundi. Rero bawufunguye, umupaka wafunguwe rwose uyu munsi ku wa mbere ku itariki 23 bafunguye umupaka. Hariya ku mupaka n'uruja n'uruza, ufite igipande cyawe cyangwa pasiporo n'ibindi bakoresha hariya, uratambuka bakaguterera nta kibazo, ukagenda ukagaruka, kuko bisanzwe murabizi ko hariya ari hafi. Arabyo Abanyavira basingira hari Burundi, imyenda n'ibindi n'ibirato, ariko ibintu bijyanye n'ibiryo byose byinshi biva hariya muri Plaine ndetse n'Ibuvira, ndetse n'igitoro n'amata byose biva hariya za Mutarure. Ariko inka barimo kuzinyaga buri munsi kundi, sinzi uko bizagenda. Hanyuma Burundi ho murumva inka ntibakizorora, baretse korora ubworozi bw'inka, baraburetse uko barorora ibikeri n'amasazi n'imiserebanya, ngo kugira ngo sinzi ibyo bazabikoresha, n'ibyo perezida wabo yashize imbere. Naho ibintu by'inka n'amatungo yandi atanga umukamo, ndango babivuyemo, ubagiye mu miserebanya n'amasazi ndetse n'ibikeri n'ibyo barimo n'imiserebanya, nibyo barimo korora mu gihugu cy'u Burundi. Hanyuma reka amakuru yacu tuyakomereze ku nkuru cyangwa ibarwa Ministre Moise Nyarugabo cyangwa Senateri Moise Nyarugabo yandikiye amahanga rwose ayanenga ukuntu bacecetse bakareba hirya, bakaruca bakarumira, bagahumiriza, bakirengagiza, mu gihe abaturage barimo gupfa hariya mu Minembwe bicwa na leta ya Kinshasa ndetse na leta y'u Burundi. Ibintu ntibisanzwe, ntibibaho rwose, aho ubwoko bumwe bupfa bugashira, amahanga agaceceka yose ku isi yose,
abahuza mu by'intambara yo muri burasirazuba bwa Kongo irimo n'iyo mu Minembwe bagaceceka bakaruca bakarumira. Abo ngabo ni Lorenzo Nyasimbe wa Togo, ni bande, ni Katare, ni Amerika. Abo bantu bose mwaracecetse muraruca murarumira, mukingira leta ya Kinshasa ikibaba, mukingira leta y'u Burundi ikibaba, mukingira leta ya Tanzania ikibaba, mukingira FDLR ikibaba, mukingira Wazalendo ikibaba. Abo bose mubatiza murindi bica abaturage mu Minembwe b'Abanyamurenge, barimo kubicisha ibintu bitandukanye, ibikoresho bitandukanye, harimo na za drone zaje zigakambika hejuru y'ikirere cya Minembwe, intwaro zitarumvikana ahandi hantu na hamwe mu kindi gihugu na kimwe, nizo zirimo kuraswa mu babyeyi. Ko harapfa abantu b'imyaka 101 bakicwa barimo gusaba imbabazi bateza amaboko, bakicwa abana n'abagore bafashwe ku ngufu. Muracecetse, abahuza amahanga aracecetse, mucecetse uruki, abantu barimo gupfa bagashira. Shame on you, isoni kuri mwebwe rwose, ikimwaro kuri mwebwe, ibintu mukora ntago ari byiza. Uwo ni Moise Nyarugabo. Mwaragiye mwenyine mushiraho itariki yo kuvuga ngo intambara ihagarare mu bice byose birimo intambara, abantu batekane, hanyuma hakurikizwe inzira y'amasezerano yo kurangiza intambara mu buryo bwa burundu. Mushiraho itariki 18 z'ukwezi kwa kabiri, intambara izaba ihagaze saa 6 z'ijoro muri minwi. Intambara igomba kuba yahagaze, abantu bose barambitse intwaro. Tariko iyo tariki yabaye nko kwitegura cyangwa gutegura ibindi bitero byo mu buryo bwisumbuye. Yabaye itariki karundura yo gutegura bya bitero bya simusiga. Ibyo byose byabaye nyuma yaho Gisegeti agize ingendo nyinshi ngaho ari muri Angola, ari muri Togo, ari hehe. Kandi ico gihe Amadubo n'intare za Sarambwe byari mumereye nabi, aratangira arasambagurika nk'umunyagicure, akubita hirya no hino. Hanyuma wewe indyarya Lorenzo wa Angola utangaza itariki yo guhagarika intambara cyangwa yo gushyira agahenge cyangwa se selefe, kugira ngo abantu babe nk'abatuza. Hanyuma inzira y'ibiganiro ari ikurikizwa yo gusoza intambara mu buryo bw'ibiganiro. Tariko iyo tariki tigeze yubahirizwa n'uruhande rumwe rwa leta ya Kinshasa. Mwaracecetse. Leta ya Kinshasa nibwo yagabye ibitero biruta ibyo yateye ikindi gihe cyose n'ahandi hantu hose yabigabye mu Minembwe, ariko ntimwigeze muvuga. Mwaracecetse, mwararuciye murarumira, akanwa muragasona, amatwi muyavuniramwe ibiti, abantu barataka, abantu barandika, muraceceka mwese kugeza n'amasaha ntacyo muravuga. Rero iki kintu rwose ni ikintu kibi cyane. Wowe Lorenzo Nyasimbe, Union Africaine, USA, Katare, hanyuma na EAC, mwese mwararuciye murarumira mu gihe abaturage barimo gupfa. Ikibazo yababajije tese ibintu biramutse bihindutse, AFC M23 twirwaneho bakigaranzura leta ya Kinshasa, muzakomeza muceceke? Muzakomeza muruce murumire? Muzakomeza muhumirize murebe hirya? Cyangwa muzongera mutangire kandi ngo question humanitaire, ngo ibiki, ngo intambara, ngo ababyeyi, ngo abana, ngo intambara, ngo mu basivile? Ibyo bintu muzongera mubivuge kandi muzokomeza muceceke nkuko mucecetse n'ubu nyine? Ibyo ni ibibazo Maître Moise Nyarugabo yari kubabaza, sinjewe. Iyo ni Twitter ya Maître Moise Nyarugabo yababajije tese wewe Lorenzo, wewe Nyasimbe, wewe USA, wewe EAC, wewe Union Africaine iyobowe na Evariste Ndayishimiye, mu gihe leta ya Kinshasa izaja muri kote negative, bayishoreye, bayishize ku gacuri, bayishize ku ipano, bari kuyikaranga, muzongera muceceke kandi muzibe amatwi mwoye kumva? Muzongera kandi mwirebeshe hirya, mwirebeshe Nyanza mu gihe abantu barimo gupfa? Ibyo muzabikora? Uwo ni Moise Nyarugabo kubabaza. Yongera kubaza kandi Evariste Ndayishimiye, yamubwiye tese biza bimera gute iyo urimo kurahira muri Ethiopia, urahira kuyobora Union Africaine, uri umubyeyi w'abantu bose w'ibihugu byose, hanyuma ukarahira uvuga ngo
Imana izabimfashemo ngo indahiro ninyitatira ningira guteka igihango ningitatira ngo nzabihanirwe ngo ndetse bikabishe. Ufite ingabo ibihumbi 10 birenga birimo kwica abanyamurenge mu Minembwe. Ivyo bintu bimeze gute kwivuguruza? Kuvuga ibintu, kurahirira ibintu utarimo gukora. Uri umubyeyi, uri umuhuza, ureberera bose abanyafrika bose, uhuza bose, abarengana urabarenganura. Ariko kurahira kurenganura abarengana, urimo kurenganya abantu mu Minembwe, urimo kwica abantu mu Minembwe, ufite ingabo ibihumbi 10. Ivyo bintu bizabimera gute wewe Evariste Ndayishimiye? Uwo ni Moise Nyarugabo warimo kubaza gutyo. Ni ikintu kibabaje rwose kandi yanditse ababaye. Uyu mugabo yavugiye ubwoko iminsi myinshi cyane, nubwo hariho abantu birirwa bamutuka, abo bita bakamanzi ba Jasikoyi bande bamugize nka binamu wabo, bamugize nk'iki, ntibavuga ijambo batamuvuze. Ariko icyo nzi cyo nuko abarusha ubwenge, arabarusha no gukunda ubwoko, abarusha gukunda ubwoko rwose. N'umugabo w'imfura, n'umugabo muzima witangiye ubwoko, ndetse n'akazi kiwe arakareka. Ariko mwebwe n'ubu nyine muri mukwaha kwa Gisegeti ko muronka amabwabwa yiwe, ko arabaheze 5,000, mukavuga amakuru, mukavuga amangambure, mukavuga amabwa, mukavuga ibintu bitabaho, mukabesha. Rero ibyo ngibyo byose twarabamenye. Mwebwe muri bihahiranda, muri barusahurira mu nduru, mwebwe timuri abantu gusa. Nta kindi nukukomeza kubabarira gusa, kuko namwe ndimuzi ibyo murimo gukora cyangwa ibyo murimo gukoreshwa. Nyarugabo n'umugabo, izina niwe muntu, izina niwe muntu ni Nyarugabo. Izina niwe muntu niwe Nyarugabo. Rero uyu yakamiye ubwoko, yavugiye ubwoko kuva gikora no muri leta, gihe mu mushahara wa leta. Ntabwo yigeze akanja indimi, ntabwo yigeze apfubiranwa mu gihe ubwoko arimo kurengana. Yavuze akarengane k'abanyamurenge kugeza bamwirukanye mu kazi, kugeza bamuhize arahunga, kugeza n'uyu munsi taraceceka, tarahwema kuvuganira ubwoko. Rero namwe mwebwe mwirirwa kuvuga ngo baguhaye 5,000, umuntu uri muri Amerika, gupfumbate Gisegeti mwifotazanye na Muyaya. Can you imagine? Mufite ikibazo rwose, mufite ubuyobe bukomeye. Mushatse mugaruka kuko mumeze nka wa mwana w'ikirara. Mugarutse twobakira, rwose twobakira, nubwo mwakoshe ubwoko. Ariko muri abana b'abanyamurenge, kandi mugomba kubana n'abanyamurenge. Rero mwikosore, mugaruke, mwongere mugaruke. Rero ngayo nguko uko bimeze hariya hose. Ayo makuru niko Minembwe hameze. Ayo niyo Moise Nyarugabo yandikiye aya mahanga ndetse n'abahuza bakomeje kujijisha rwose, bakareba inyanza mu gihe abaturage barimo gupfa. Rero reka dusoreze hano. Mugira amahoro y'Imana, mugira ijoro ryiza mwese aho muherereye. Muryame neza, murare murota Imana. Duhongere duhure mu gitondo twongera kubabwira update uko bizaba bimeze. Muri kumwe na Runezerwa Eric nk'ibisanzwe, niwe wari urimo kubagezaho amakuru.